Abiashara bakuma Nkobo ni bonanite kurega kunganirwa kwao kumania na utongeria burio bakiuga atongeria bonthe Meru barithangikira iubiao na bate kunoga na mukari. Taburia mutugikare agutwira abiashara baba ni bendekithite thirikari ya Meru kubunjwa na bachokende bene kenda gutara atongeria bangi baria bakabaritira ngugi. Bamwe bakari na biashara bakuma tauni ya Nkobo bakiaria ni baugite mikuchanio re kuonekana ne kujiri gati kangabano wa Meru Kawira Mwangaza na MCs bambunge ya Meru mikuchanio yene tumete akari bedra bakiaga mirandi ya witi na mbere maturene bakiuga kuma bare kudhurwa na mwankene jwangiri jiri mirongo iri na jiri gute murandi bomba kuona njwa thirikari cha matura. Gavana utengo geni kuona itete MCS beto aba mami njira tachia Nkobo naja cio ndi pathetic unyote umbako kurukira ciaere marinya lakini kuma 2022 tokoringa kura agukwira utikaburunya mwe kinya Nkobo njeri kirathukira cionde mbura riurote ogutina gutina ruje Nkobo itwete mendero ja munya tonya kaburo cito kinyete athai itweta yu tweta yenge tonya ke itwaja kaburo cito itwacionire toria kawera toria puraci bawe batu atwete Nkobo nya municipality twete mbecha toria twete mbecha mwankanye cwacoke sibitari kawero bati kumetere menya mantu ya cia ka uthine tuguri niki ati kuja kwaria mantu ndawa utinda onya muntu akathithio githimi ki utinda wa eja kwa ndawa ja kujeni murimu nyokere na mirimu ngana ukaya ndawa cia asima na utaji tu asima tukoria daktari bena bau batumba gututungatira tubatere ni akari baraba ugite ukeja kwithira mikuchani ejete thira baruganda were gatuma kironda kya Meru kiora ni kubunjia kaunti je beberia tongeria baraba de kubekera bange baberu akari babarite migambo eje kagite ne karamuso anda juri mbunge ya Meru jwa kuingatanga bana Mwangaza gitine pero dissolve to dure MCS ba pero bara ba tuitera ngoge to dure governor ga tuitera ngoge right decision iko dissolve government ye Meru County bane to chwa tongeria bange ba bega bara bena interest cia mwananchi no ndo wanto ba bonde okejo taka be interest ciao personal interest bena cio Meru County ndo sobwe to na tongeria ba bega Meru na tongeria baba ingi tutaga bakuthura tu na esimiwa bakonekana taba kina munya beje to ba ebite bya ngabana na MCA to na MCA baba ingi beje to ba nekerite bara bakomba kuigwa kututetheria batu to na maendeleo ndene ya Nkobo na Meru atranch ndawe Meru ngabana MCA ibane kena Meru na thiri na ndo MCA baba thurio ukabatega o muntu kiakwira ike kiawe ngabana nwe kuma impeachment yerenge na abwo chwanje akana na bande goro kinyanje kwe kwa tamwanki kwa kanje kwa ukaleta kwa bantura ukanya denere ukale mundo ukaga kila kitu manto akatabwega wona kawera ati nyanya kwero dictator MCA nabo ni indei utote kwa tonga para karaka mudiene bamwe bao bariuga no kotongeria bwanga bana Mwangaza bukuru wanabu na bangi baona bo bariuga kaunti ya Meru etina mutongerio do werekereta mukariburu kethera kwirenge mwananchi onde goro akinyirwa ni utongeria bubwega itha ici na ndenda kuga mantu jaja kuthiuruka ge county iyo onde ni ndwa nontu antu bara baingi bateja gwitikiria ngabana uratu nwe ngabana ko ni ondo ayo kuona ikiro atwitetia twenami ndo ya kila saa itukugara tukirwaga pero tutina tongeria utemutongeri nyo mutomba kuga twena we mutongeria uria we pro people ore mutongeria ara tomba kuga ati narungamia kioto kya mwananchi utoete governor TMCA TMP kwanza bau ibu bathukuru te senator te ubonde kirabe na kio ifight ciao ko kenda bonekana bona nuri ku iguru muno kuma Nkobo gicigo mbunge kya Southiment nke report ratho cia weru weekendi ria kwa rietwa ni Mutuge Kare.